Doğru hangisiydi ya? Deli de doğru değil mi? Deli de Just the camera here, so yeah, just in media. Planšetiš na skupno fotografijo. Danes imate odprtje lepe razstave, fotografij. Kako je to prišlo do tega, če lahko malo poveste? Ja, razstava je del projekta evropskega, ki je financiran strani Evropske unije, programa Erasmus+. Gre pa za to, da trenutno poteka v Domžalah trening mladinskih delavcev. Gre za zaposlene, ki delajo z mladimi, stari so pa od 18 do nekaj čez 60 let. In preizkušajo, se učijo novih metod za delo z mladimi, ki jih bodo potem v svojem lokalnem okolju preizkusili. Mladi, ki se bodo pa udeležili teh akcij, ki bodo potekale v lokalnem okolju, tudi v Domžalah, bodo pa potem lahko prišli tudi na mladinsko izmenjavo, ki bo pa novembra potekala prav tako v Domžalah. Gre pa za projekt, katerega tema je nestrpnost v družbi. Naslavljamo različne teme nestrpnosti, predvsem tiste, s katerimi se soočamo v lokalnih okoljih. Gre tu za nestrpnost do drugače mislečih, do ljudi, ki imajo mogoče drugačno spolno pripadnost, spolno identiteto, pa tudi nasplošno do živali, do narave. To ste kaj hodili vse po Domžalah samo ali tudi kam ste šli malo slikali? Zdaj sam trening poteka v hostlu Hiša na Travniku na Dobu. Hodili smo pa po centru Domžal, pa bili smo v mladinskem centru.
drugače pa ni planirano, da bi še kamorkoli drugam hodili, ker želimo, da čim več dogodkov poteka v Domžalah, da mladi vidijo, da take stvari obstajajo, pa da se tudi sami začnejo odločati, da bi mogoče kdaj šli v tujino. Prav na različne mednarodne programe, v katerim se Center za mlade redno vključuje. Ali so to mladinske izmenjave, treningi mladinskih delavcev, pa tudi mogoče prostovoljstvo v tujini. Iz katere držav so pa vse prišli to? Ja, v tem projektu sodelujejo mladi iz Turčije, Estonije pa Španije, drugače pa sodelujemo z različnimi državami. Zdaj mogoče bi omenila še, glede na to, da imamo jeseni kar nekaj projektov, pa se bo mogoče kakšen mlad tudi odločil. Oktobra gre skupina mladih v Nemčijo. Slovenskih mladih iz Domžal. In sta še 2 prosti mesti, tako da se lahko še kdo prijavi. Konec septembra zbiramo še prijave za trening mladinskih delavcev v Estoniji, pa še ena izmenjava bo novembra v Estoniji. Pa tudi kakšna razstava, verjetno, teh udeležencev, ki bodo prinesli slike domov. Ne delamo vedno razstav, delamo različne dogodke. Tudi lani, ko smo bili v Estoniji, smo naredili en javni dogodek v parku pri občini, tako da poskušamo različne metode. Niso samo razstave, so pa včasih tudi razstave. Hvala, pa veliko uspeha naprej. Ja, hvala. Okay, so welcome to the opening of exhibition, Goodbye Intolerance, Hello Respect and Acceptance, which is part of the project which has the same name, Goodbye Intolerance, Hello Respect and Acceptance, and it's financed by the European Union Erasmus Plus program. This project is run by Youth Center Domžale, and there are 4 partners from Estonia, Turkey, Spain and Slovenia. And one of the tasks that we had in this project was also to prepare some local actions, so this is one of them. It's an exhibition which represents how the participants of the youth training that is right now being held in Domžale see the intolerance in the city of Domžale. And the other part of the exhibition represents what we are doing in this training. But because we are like a really international group, I think it's also the time that the other countries represent themselves. So we will start with Spain and their music. Thank you everyone, welcome. I'm Ismael and this is Carmen, and we're gonna share with you a Spanish traditional waltz called Clavelitos. Dame el clavel de tu boca, que para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré el cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel que llevas en la boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un frisón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. So thank you Ismael and Carmen, and we will continue with the dancing.
I think it's time for Estonia to present their texts. Oh, sorry, the song. About a man who wanted to bring a wife from Latvia, but the wife's mother said no because he found out that the man is a drunk and he has done some mistakes. But anyways, the man said that it were his decisions and he's going to try again and goes to Latvia to get his wife. So thank you, really, Kalisi and Titi. And now we will continue with the dance. So I will invite Slovenian group. You're very pretty. Just be.
Okay, so thank you, Tjasha, Katja, and Deja. And now the last, but not the least ones. So the Turkish, who have more participatory dance, I think. So. Are you going to teach the moves first? Okay. Halaya sen önce hareketleri öğret. Okay, sonra müzik koyalım. You can join me. Okay, okay. Who wants to learn? Come. Çarşafa yürürsün. Ben çarşaf içinde ne güzel görünürsün. So thank you all for coming and thank you for all the contributions. And I hope that you will enjoy the exhibition. Thank you. We will make a group picture for the media. Okay. You can, yeah. Ne moram jaz svoj. Lahko nam tudi teme svoje pošlješ, pa bo napisala tvoja. Ne, ko vidim magnet, pa ne vem. Slikaj lepo. Super! Ja! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Aplausos za energijo. Jaz sem to prvo mislila, da je nekaj pomoč. Claudia? Ja.